my love ko post ka ba na? Usala man my Wala brother. niya ka masaitin karena nararatanan ka. Master. Kasi kita Next. Oza my sister. Ang karena pagasa kasi pete ka mo taga ko mga hampet, baby. Mabit. My brother ngaka, mara na uzokhale emakemereni. Kasi muna ka. My brother. So, o kasi baby. My brother. O lolo ka. Mina ngaboni into ekhala. Ngiunderstand kubuhlungu mpintsha mara uthi uyaxolisa. Bona rona retsa sikumishini ungatatazeli stay calm don't see machine i-3-bit d-keys or i-2-piece fake noma thanda kitchen empilo izocosta goke nama-all-star Sisirifilo sharp. Kita ngene kae. Ke sharp man my sister bua le rich mone. Ke rometse ke office ba mpotso re ngwale o ngwetse email ko wena ngwetseng. Ke nna ke ngwetseng abuti. Oh okay my sister. Ke zamile ibalanyana email abana. Mara na tsetsa o bala ke di rata ke rata gore ke fitlhe mothong yena straight a ipolelele right ke eng abuti. Taba iso ntho. So nna ke batla o mpotse gore entle go like hira la sister we tsala. Yo ke na le problem ne. Ke na le ngwana ene ke na le boyfriend. So like boyfriend ha ina hana hore ke na papa ngwana and which is not. Oh asena papa ngwana. Oh asena papa ngwana. Papa ngwana o ka my sister. Yo khulele mafasi. Tsamelela mafati. Tsamelela mafasi. So okay my sister before tla khole nna ke batla go understand ise hore like o tlile jwang hore wena o plomele my brother like o moditse hore ngwana a se wa hae or wa tseba fela ngwana ai tsotsi ngwana lo hae o tseba hore ngwana wa hae o motshwarisitse bike ba ke pa yo ke skhwama yo ke skhwama ke skhwama so okay ke into e etsang hore wena today o batla mo confess hore ngwana a se wa hae ngwana wa hola ene tla kare mama yana o mama hae wa bona hore ngwana tshwanile ena so like di tshele ke nto ifantse ke etseng wa bona cause ngwana wa hola no o stotla sa hola no ka tshwanele no tlo tshwana le D-boy and D-boy khulele mafasa bo that's the thing ka pana today ke nyako motsa nne tore ngwana wa sa hae. Okay so how shebile how fetso mmotsa tabe like o tlo reacta jwang ke motho jwang a kwatile my brother hae a se motho ba la bolele thata a bolele thata nna ke tsebe yo ke la hlela mo fasa ke itse me ba ka la hlela mo Mr. wena o serious wena o no batla roba my brother pele why mara le so banyana ka morata nene flop a ke itse hore tlo actor yang wena ka tabeng so cause e bona e too personal taba e a ke tlo actor yang a o tsaya bore me ba ka o tshwara ya ka se ntshwara nga moraga o ka moraga lao wa ka se nketse bya ele na banyana ba Pitori ra letse ba futhi hey okay my sister rena is Rich Nation TV re bereka sone re tlo kopa re fe number ya hae re mo le passing re mo phone le rutlo rukaya kere wena o tla bolela le eno mmotso re monna nna ke batla go tlhakana le nna re bue ka something a o mmotso re tsama le nna cause o mmotso re tsama le nna o ka irala re semkere ya kere so yeah ke yona taba tlo etsang gore re mo le passing re fe number ya hae re phone rutlo rukaya and then o mmotsa tabeo mara nna se tsa change a ke dikene se ke re go no choosing gore o tlo o batla confess yes a ke re like ke tlo shia mo le no ke tlo zama ho solvela mara if are no yena o batla tswa so o tla ba decide la bona ra re lena tsentse gotlelle cause ke ntse o yentse sharp me ra tla bana teng ne okay my sister ska jana go re mo le passing re lo utlwa ka eno re sisters so since re mo phonetse my brother le utlwane be yang gore le tlo tlhakana ga o se ke mothola gate ya go ha oh gate ya wena o tse strateng ba ska o tshela mo oh okay o ready my sister nna le ready ke rapetsi o rapetsi o serious o tsile eng my sister ne ba o tsene re tsere master le nna ke teng a ne fa ene na fa hlasa ka se sibila se boba rota yo ne XX ba fo ke mnate bra ko mna ko boemelle bra ka tle mo we
o shapo le nna ke monata tshaka nna ka lebitso ke nna Regine from Rich Nation TV ke tsamaya le ausi mo wa mtseba se ke mama oh good luck arotse ke mama okay mamela tshaka le ke le re ngwaletse mo o batla o botsa something on tsala a ke tsibi if wena o ready for to my brother king kan exe Ebraga emafo no emanya arilwa ke o khatile ka mistake o shale ka vela ra bona mara so master colisa sorry brother so la batho mo le latela ka monna ka mola o ya bangata to dama sorry brother es ne go botsa ke re mele mo batlo thusa mtere ka mfa 10 minutes nyana a bodle ro tlo re o batlo re eish khano la bothata ba ke my sister para before mputo wa o dire batho ba di camera master ntolo mo Ankere di ke fika go tsa le camera ba ka se tumele ta swai ba se ko phone se ke nna kopana le wena master go betela ka mona se ka msotela o lo pesa ke re no tsentse o mmotse Nna ko botsa ka ta ba ngwana o ga yena Ankere msilo kontrol wa o sile ngwana ka konto ke no mo patara ganyena ta swai ha o ska ba re ko ngwana o plus ya aswana wena wanyela o ka no go mo ka sempatamele so we ha Kale ke na go botsa ke bona mrata thata ngwana ha maro mrata thata aso ha o ka tle ka twa re ke ngwana mang master man family se ntse o pele panza ka setse soilo o na le bana ba bang ka montle sena mama bona maro na le bana ka montle o ka senketse byalo e khona hale ha o ka senketse sowe ha ke o botsa ka twa so ngwana hao ha ke ngwana Thabo ngwana mang ngwana Thabo wena wanyela wena mar o ka sempatane mar ke o ka se mo konto sa so ka se mo konto ka se mo konto sa so ka se ka thabela ngwana mang ngwana Thabo kale ke go botsa hao ka Thabo ne ka tlo ha sone le wena ngwana o la ko motshego montsho oh ke motshego ngwana ma brother go botla emela ka mo brother a re loana ke tlo lukisa ke understand or riding e botlhoko my sister le wena mara a wa be ka tsele shapo tsela mara o mmuditse but e wrong from mathomong ka bona tsela my sister ke bo mmuditse di sa so gore mfetso nna ke a frostana mara no ora le ka kampi yo thumile ka dikarate ai ya ka thumile ka dikarate aga se yetse ne tsara phengile plaza ke tse he bona aga se yetse next my sister mara awe gore ntho o yentse ko my brother tlisa go papaya nkare ngwana nna lona ra ratana re ka se pake ngwana ngwana o tsamaya ka mosaiteng she ke re nna o awe gore ntho o yentseng ko my brother ka itsere botlhoko o expectile eng wena from mara o ka senketse eso baby baby kana asipapa ngwana na wena baby ko why my papa ngwana ke mang ko re papa ngwana ke na baby ke Thabo o la re tlo go Thabo wena kwana papa ngwana nyela le wena futsaka nna ke a o nyela a re tlhomphane braka re tsebane ke a re tsebane braka re tlhomphane ke wena o ruira ba mara o ka setiso yena ke re ka o botsa mara ko botsa nnete o fentse o be happy ha re ke le lebese le reka lebese a fetsa o tlo potsa masepa my sister mruwa my sister mara wena o wrong o ska lwana o le wrong wa bona o wrong re tlo thusa wena ka mo o busy ruana le my brother nna ke re ha re fitla mo o tlo gopela tshwarele ke yona ntse ya motho mo ne tsentse o yetse my sister ke tsa konteng e so mana ke yo o ntse mafokofoko nyoko re shapa nyoko re wa re raha ha e khona hale o ka se le okay my brother ozwakala baby salla man amutsa la salla yona ke fa matamela my love ko bosa ba wena o salla man my brother oza my sister anke re ka tsa ka simpete ke mothaka ko re monga hampete baby mabeti my brother ngakhala mara na uzokhala emakemereni eske monna my brother so o ka se le baby my brother o tlo ka
mina ngingaboni into ekhala ngiunderstand kubuhlungu mpintla mara uthi uyaxolisa Since abantwana abanye bethu angithi. Utromufa. Utromufa ama-twins plus. uruto Maravilla vyanto so. Maravilla sanzara. Maravilla vyanto so. braka sal my brother usal Akaselo skaballa. Takupa skaballa pe. Skaballa. O tla ba shimane. Ba tlo bona bjang batho nagana fela. Amara bra no. ako blame braka nare ke botlhoko ene ke understand gore motho wa morata ka pelo le moya o ntshole mara o flopile at least today o batlo o chaela gore thumalanga o ntshole at least today se tswa tsebo ro khefele a se ngwana hao mara e botlhoko so braka Ke tlo mo fa bana ba ba. re etsa jwang tabe Amara bra wa motho a ka futsa ka phone. o salla braka Ako ni ka ba tla re ka o telela nkare ngwana ko botsana face to face. o sa batla pele lena braka Abra na nga sa shura pila. o ka skone Ana nga sa vona bra. my sister my brother re busha Akasimhlohele. why my sister Awa. mara kwena kusenza kuvela Awumhlohele nalona kasathola. Mara mayisita kwena Wena kwenu kaJeko. Ah. mara kwena kusenza Ke ne ke kosile mara kwa itse nnete phantsa thaba itse rona ngwana ka se ngwana hae nkere. mara my sister akere share o mmotsa maka no tseba ke so today o mmolitse o decide le gore wena o batlo mmotsa ene ka o butsisa ka re ntshengoleng o tlo mo a tlo ibolelang my brother o tlo ba sharp ka yona na wa reng kona wa ro sharp ke so a re tsama O ka se lebe. Ko mo fa. Ra tlohana. O ka se divorce. Se se ke nyana ka se divorce ka se lebe mara. ke be botlhoko ke Ene pela ka bohloko mara I can't cry. Na ba tantse ke leleng. Aw what if I le motho wa ka sa. lena ntle ke style se sa lena mara le se ka lena banyana basadi o whatever le se ka style se sa lena Ke sebete ba ba bitsa bjang. ba ibitsa ka sebete o tlo emela ka because my brother se tsa kwatile nna ke tsebe a o tsaka re fetsa jwang tabe se le so Abra ka va. o sharp Abra na shapa na va. o sharp so bro Ana shapa va ko mo bra. Eta ka tla ke braka va ko. re vai Va ko. mara re sa mo lokisa braka a o phani counseling yana Mara wena wena tlhenga matata bra. a ke ane braka nna ba mpiditse ke dutse ntlong ke rometse ke office ba mfa my sister wa ntse a o phani counseling yana tsena relationship CV re pele ya o e boele madulong Oh ya la ke cancel no wena. La ke cancel. braka ra o Ah bra ke mo. master ntso sale nada master go potlo emela ka my sister o awe hore ntho e yentseng o gobatsa o lematsa pelo ya outside and le nna ke outside Nna ka bohloko. Leswalla yo lela. le wena pelo ya botlhoko mara ha o etsa no sa inagana hore ka osane e tlo filisa botlhoko Azanga inahana ke yetsa. azanga inagana okay my sister my brother ro sharp ka wena and ke kopo re o tswe ko Nna ka stoko yena na Why? nyetso ka dikgomo yo wa dlala wena. Re nyetse na lena. Le Ina nyetse? ka tsile khomo ka hae re nyetse. Re nyetse. okay my sister a ke so be happy na from my side ne ke batlo maybe my brother azame go ehlisa moya and then ke tlo za mo bua le ena re tsamaye le ena re mo tsholle counseling cause ka se out tshengwe e lla so ke le out le na ba pelo ka le nna yo mara ntse o yentseng se ska pheta o etse hape o ska pheta o etse hape o ska utlwisa motho mongwe botlhoko because le wena o ka se rate ba utlwisa botlhoko Mara nkare ke nyaka mo explainela hanyo ko mama. mara hanya yes pelo ya itletse no but ar bone maybe o tlo ehlisa moyanyana after mo and then tla bua le Hana can say thuto ba sharp, thuto pona. okay mzazi bafethu nisibonele bafethu ngifikile la emakasana my sister instead of athi sorry uthi uzomrekela amahenekeni ayi-2 apple bafethu nina mara nisenzani mantombazana nisithandi bafethu wani senza so bafethu umntana abantu bekaliba-sapota libamkhulisa mkhulisa manje bafethu isiyeri le ndaba kodwa
Rich Nation TV njengenjalo bafethu silana ngoba sifuna ukusiza umphakathi wethu bafethu. My brother angaqedi nabo bafethu inhliziyo yami ayihlalanga because angithanda ukubona enye article ngithanda. So into seyenza sizomgaya isikhathi manje simtholela amanzi a relax ehlisa umoya and then sizoyilungisa bafethu. Unfortunately nina neke nibone but if kwaba ukuthi kwamele sinikhombe sizomkhomba bafethu mara sithanda ukuveza umuntu okhalayo njengo my brother. Rich Nation TV njengenjalo bafethu ningendawo ngiyithanda cha